Ibyo Rwanda na Kongo Kinshasa byaje ku musozo w'inama y'umuryango w'abibumbye. Inama yatoreraga umwanzuro ku kibazo cy'intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Abahagariye ibihugu byabo muri uyu muryango batoreraga umwanzuro wo kwamagana ibyavuye mu matora yasize. Bwana Vladimir Putin yemeje ko uduce twa Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson ko tugomba kurebererwa n'Uburusiya. Iyi ngingo y'ibibazo by'u Rwanda na Kongo byabaye nko gutandukira ku ngingo y'umunsi, ariko yagaragayemo guhangana gukomeye hagati y'abahagarariye ibihugu byombi muri uyu muryango w'abibumbye. Ibyo byatumye wari uhagarariye u Rwanda atangira yisegura. Mr. President, we apologize for taking the floor. Nyakubahwa Perezida, mutwihanganire kuba dufashe uyu mwanya. Ntabwo twari twabiteguye, ariko nyine bibaye ngombwa ko tugira icyo tuvuga ku byatangajwe n'uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihugu gifite ingufuri n'urufunguzo byo gukemura ibibazo bafite. Kwegeka ibibazo byabo ku bandi ntabwo byakemura ikibazo. Ariko abanyepolitike bakomeje gushinja ibinyoma ibihugu by'ibituranyi. Political leaders have forced to accuse the neighboring countries with unfounded accusations. Bwana George Nzongora Ntarajya uhagarariye Kongo Kinshasa muri uyu muryango w'abibumbye yahise avuga ko ibyo mugenzi uhagarariye u Rwanda yaramaze kuvuga atari byo, ahubwo avuga ko igihugu cyabo cyifuza gukurirwa ibihano kugira ngo bagure intwaro birwaneho. What he's saying is simply total nonsense, because everybody knows that Rwanda had occupied the Congo in 1996-98. Ibyo avuze nta shingiro bifite. Nta muntu utazi ko u Rwanda rwinjiye muri Kongo mu mwaka w'1998 bahakoze ibyaha banasahura n'ubukungu bwacu. And many other resources, but even take chimpanzees and gorillas from Congolese forests taken them to Rwanda. All of this is well known. The United Nations Human Rights Council none ubu Rwanda ni igihugu cyohereza mu mahanga zahabu bakura muri Kongo. Ubu batwara n'inkima ndetse n'ingagi bakura mu mashyamba ya Kongo bakazijyana mu Rwanda. Ibyo byose birazwi. Imiryango mpuzamahanga ikomeje gushyira imbaraga ku gushaka ibisubizo byo ku mugabane w'Uburayi bakibagirwa ibyo muri Afurika. Imbaraga bari gukoresha mu kugura intwaro bohereza muri Ukraine buriya ntibakabaye natwe babidukorera. None badushyiriyeho ibihano ku buryo tudashobora kugura intwaro. Iyo politike igomba guhinduka. Imiryango ikamagana yivuye inyuma ibihugu byose bishoza intambara ku bindi. To condemn and take action against any invasion of a country, any occupation of a country by another country. Wari uhagarariye u Rwanda muri iyi nama yagarutse avuga ko ibibazo bya Kongo bikomoka ku mateka yabo, bityo ngo hagomba gushaka umuti urambye. I think the point here is that that I was trying to make is that amateka ya Kongo yaranzwe n'ibibazo kuva mu gihe cy'abakoloni, kandi muzi ko u Rwanda rumaze imyaka 28 yonyine, ariko ikibazo cyose bagize bagishyira ku Rwanda. Y'amazi yabuze ngo ni u Rwanda, umuriro w'amashanyarazi wagenda ngo ni u Rwanda, ibura ry'imihanda nabyo ngo ni u Rwanda. Ndatekereza ko tugomba kurenga iyo mitekerereze. Buri gihe iyo hegereje amatora muri Kongo badushinja ibyo byaha. Bivuze ko nyuma y'umwaka w'2023 batazongera kuvuga u Rwanda. Niyo mpamvu avuze na raporo zitigeze zibaho. Ngewe nashyiraho n'intego y'amafaranga iyo raporo avuze ntiyigeze ibaho. I can even bet money on that one. There is no report such as he was trying to mention. Abakuru b'ibihugu byombi nibo baherukaga kuvugira iki kibazo muri iki cyumba kiberamo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ibyo byabanjirijwe n'ibiganiro byabaye mu bihe bitandukanye bibera mu miryango y'uturere ibihugu byombi bihuriyemo. Ibyo byategetse ko iki kibazo kigomba gutemurwa mu nzira ya diplomasi, ndetse kugeza amagingo ya haracyategerejwe n'umusaruro w'ingabo z'akarere zinitezweho guhashya imitwe ivuga ko ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. TV 10.